Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tun rei nei la mai thun riu dare asai July tarik Janai kum singnei na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper King in Sam the call Tamenglong July tarik churuk Tamenglong Forest Division rit lang na ngau ram ta ngak lau khang kadai suna chagam ta kalau ni mai khang in kun na sang nei khatong awareness program felong tau sem range Tamenglong district khau tat kai kan the awareness program khau tai trail gang mai RFO Tamenglong a Promeshwar Singh RFO tau sem mai Ruth Hai Pan mai member Manipur Wildlife Board Khani Wichuang in Changta ta Secretary Felong Village Authority kani rikamung khau tai Presidium members salau kani awareness mung chong inthuk mai tam mai thu India khau chagam kaza azu nai milam khau public awareness tilau khang chagam Gaanphiu khanggang mai tilau mai khani kan yu khang kuk mai aryuba milam khau minna kathai kane resource person nun te re chagam ka kui re gan inru lau mai khani ka view mai nun ta kan launa ka ge nai me chau sin launa ngau khau impat laudat khang Chumai lam ni salau kani khani nam mai nun rui mi kup mai ka kui rui kalau in ru mai hame thai ka biu mai nun ta in kha lau na mut kani mai khau rui makwat lau nu mai lam khau salau kani mi da khau chagam na hai Tamenglong district wang nam asa khau karak in phangra bam me asan mak mai ma khau tai ni deputy commissioner Tamenglong Dr. L Angshim Dan Sawa IAS rui kadi nam khau rui rescue sina DFO Tamenglong Kharibam Hitler Singh khani RFO Tamenglong Joel Gang Mai Khau in Sin Laukan Metang Tamenglong Forest Division tong official night dai Manipur Zoological Garden thang tilaudat kan chonge chagam na kanai dai veterinary officer Dr. L Sarachandra Singh Manipur Zoological Gardens Iresemba re Zundari China Pung Kom Singni ni China Pung Khotai Latau kan chongi chagam na dai Wildlife Protection Act 1972 tong Schedule 1 khaukasaw mai num khauringe Infal July tarik churuk Manipur Police Anti-Vehicle Lifting Squad rei gari hau tatbam mai gan thum ta nim thi tuna July tarik churuk Sunday khau confirm su kan thi intelligence report khau rei in phangkan me khau gari hau tatbam mai gang ka than nai thi tun na chu mai tang Infal City Police rei wangheng laikai parking area Infal khau Saturday nung tai nim khang kachang ka siam kan chongi kum na mi tong operation khau tai rei gari ka sing thai dat mang na hau tatbam mai gan member gan thum ta nim kan chonge Police ri kaniu ta than megan khau tat kan mebu asa khau hai gari kai si hau lau mi tai kaniu khoi sa indau kani kaniu ta nim mai ding khau tai gari hau kan me pang tai in phangdat kan mage tiki Manipur Police Anti-Vehicle Lifting Squad ri gari pang tai in phangdat khang tan ran na tan bam thi tuna sa kane Tamenglong July tarik churuk Indoor Stadium Tamenglong District Headquarters khau June tarik ru na padai kum singnei ni tri na pung khotai rui Tatkai ka hau kan mai Trade Fair Expo July tarik churuk Sunday khau ring ngalau kan thi Trade Fair Expo ta Northeast Trade Fair Society ko himari tatkai kan mai khau charamram segment voice ri machuang lau na tatkai kan chongi Trade Fair Expo ta June tarik churuk kum singnei ni tri na pung ngan tatkai khang sulau chongi ke public chuang interest khau July tarik churuk kum singnei ni tri na pung ngan zai ka swan dat kan chongi Khap mai ting mi khau Jet Abui New Mai Northeast Trade Fair Society ko hima tong manager kani social worker Apollo Stipan mai kanai re Trade Fair Expo into ina tatkai kan mi khau machong laukan mai deputy commissioner Tamenglong superintendent of police Tamenglong kani charamram segment voice ta thunku mai indau kani inbu nami tong Trade Fair Expo ti hai machong launa ti into laukan mai Tamenglong public way tani Northeast Trade Fair Society ko hima biak thang ri thunku mai indau kani Infal July tarik churuk Kuki Inpi Manipur Kuki Jo Tribal Communities tong apex body re Kuki Jo legislator goita Manipur tong government kathan ka siam ni mai khau ka zaw ma khang ti thai kan the Kuki Inpi Manipur re mi tong lading ta July tarik padai nung meeting kan mai khau gonglaw mai koi re akhatna suna resolution pass law kan chongi KIM tong directive ta Manipur BJP legislators koi re kan yu tong aligned parties koi le to na central leadership re matrong mai bang khau government kathan ka siam dat khang karam bam mai gan khawe Manipur Legislative Assembly ko member Riksiruk Nai Milung Khau MLA Ru Thu Kuki Jo Mar Community ye KIM re political leaders kani civil society groups ko ita July tarik padai tong resolution ti hai inthuk na lalaw khang ti thai kane Senapati July tarik churuk Tingkum tamru na Chennai ma thang Operation Bluebird 1987 Indian Security Forces re naga mai nam oinam khani mi tuanggang sang kho nai mai nam tamru khau si mai tan tan la na thai su mai kamut kamai mai pat kan chongi kum na mi tuang tingkum tai ning tau dat mai suna July tarik chikyu kum singnei na tri na pung khau tamru na Chennai tak mai mung Naga People's Movement for Human Rights kani pau mai naga union re gariu na Maram Union Secretariat Complex Senapati khau dat kai khang chamrang suba me Operation Bluebird ta ning tau mai mung khau
ใจ Naga ตรง Civil Form Naga Students Federation All Naga Students Association Manipur Naga People's Organization United Naga Council Naga Women Union ตรง Form นุนเขาเรกวงกะเจ้าไกปุนีตุนัดลุมนุไม่จำเรที่ไทยกันเองInfal July Tarik Churuk Infal Beli Khonai Me School Khani College Dong Insam Na Khani Oza Kazap Na Mansai Jing Inburi Education Khau Kham Mai Tilau Puryo Khani Phuam Goi Resian Demand Sumai Asut Mai Hai Education Institution Khau Tu Sulau Puryo Tuna Rally Saturday Nung Tai Tat Kante Rally Tai Insam Na Khani Oza Nun Dong Phuam Rut Na Churuk Rikariu Na Coordinating Committee on Disturbance Free Educational John Demand to my banner bang Khau Tat Kai Kan Chong Ngai Kumnami tong rally tai rut na tachat annual free educational John Demand Day tuang juan akat na tat kai kan chongi rally tai thangmai ban thau ground khau tat khau na Infal College kwa kaithal khau nga laudat kani mi tong rally le in sammai kakching Thaubal khani Bisnupur district nun khau ni tat kai kane Democratic Students Alliance of Manipur tong President M Sumarjit Recham la mi khau sa in daw kan mi khau July 3 pung kum Singnay na tachat khau tai education that disturbance free John ti sulau wo tuna demand sugong kan chongi tuna sa kani kani wai government khau 7 point demand ni sulau kan chongi mi pang khau tai point akhatu educational institution khau extortion tan hai ti sulau ma khang ka sa kan chongi really tad ba meeting khau tai incham na akhari organization khani group asau school khani colleges khau donation san khau sen demand sugong gai ba mi kumna kani school authority ta kapin lana sen demand su ba mi tuna Pian mak mai indaw kani incham na kharrini police resian demand suna kapin ba mai nun da gai si nim kan the tiki central infal khotu mi tong biak hai in thak mana ba mi tuna sa kani protest kai ba mai asaw incham na nun da political protest kani campaign khau sinsu ba mi hai in thak lo khani sangwai kani protest ko tai free education khau corruptions favoritism and nepotism to my banner pon lian kani khani make education a free zone to my slogan kau na protest at law kani Infal July Tarik Churuk All Manipur Working Journalists Union Khani Editors Guild Manipur Ri Kariu na Gwaltabi Khau Journalist Nunta Khamding Kaina Ukrul Thang Siroi Festival Tani Mai MST Bas Khau Hilaw Mai Manipur Tung Lat Kangta J Inpuan Mai Rit Nabin Kan Mai Khani Journalist Nun Kaniu Tan Pa Ni Mai Ta In Kham Mai Tilaw Kan Mai Tan Tan Ni Mak Mai Indaw na Gwang Kan Mai Khau Manipur Government Ri Thau Sulaw Mak na Rai Ba Mai Ji Hai Pian Mak Mai Indaw na July 3 Chennai Kum Singnay Ni Chi Na Pung Khau Sit in Protest At Kaipani AMWJU Khani EGM Thilaina Goltabi Khaupat kan mi thiak da chamla minun jong freedom of speech kan expression ta kham mai ti lawi khani lotuan mitan de tuna pian mak mai indaw kani chamda minun roi katuan na representations khani appeal su kan mai khau state authorities reaction la law mak mai khani government back hangri official clarification ti pat law mak na ba mai ji hai tan na nu ni mak mai indaw kani kumna Manipur government tong tan hai media re democratic role pulu ba mai ti hai thau su law magi tuna sa kani Government rithau sulaw mak na ba mai ti hai nu ni mak mai indaw na asai July 3 Chennai kum singnay ni chi na pung khwang ru law chuan khare kalan khwang khat ngan kai sampat laima jam laikai community hall in Fal khau sit in protest kai khang la ding la kan the protest ari media fraternity ko khatna suna state government apian mak mai indaw khang kan journalistic rights kan principle ti hai transparency kan accountability khau tan sulaw khang ta mai suna ta kai khang nge Tamenglong ting nai luan Dui luang bu tarik Chennai kum singnay ni chi na pungu Lau chuan ting riu puni Kalan ting zin ting rai na ye Zingbang ting riu puni Dui luang bu tarik tachat kum singnay ni chi na pungu Lau chuan kalan ting zin ting rai na ye Zingbang ting riu puni Mai ku kwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tan rei ka ngan mak nga thon ku wei Asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi In thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui King in sam da la kho thon ku thei